Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Mae'n hyfryd I weld chi I gyd, rhai ohonoch chi wedi bod bant ar eich gwyliau fel fi a wedi dod nôl siwr o fod gobeithio yn refreshed ar gyfer tymor newydd. It's lovely to see you all. Many have been to Tregaron and we welcome friends from Tregaron in the service this morning. Hyfryd I weld chi gyd yn deulu fan yn y cefn. And all who are visiting us as well from Wales, it's lovely to see you all and hope you feel at home and have a blessing of being with us. And we join together now to sing our opening hymn, Mae'n hemyn agoriadol, rif yr wythfed. Efelychiad Gomer, dewch bawb sy'n caru enw'r oen, deffrown a lluoedd can, I frenin calon saint rown fawl, ymgrymwn oll o'i flan. Rif yr wythfed. Y datguddiad I ddiben a'n darlleniad y bore yma, the Book of Revelation. If you turn to page 691 in your bilingual testaments, you'll see there the last book in the Bible, Revelation. And I'm reading from the very first chapter and then jumping to the very last chapter. The first and the last. And it will be apparent, hopefully, why I'm reading from the first and the last. You shall see why. So I read first from the first chapter, verses 4 to 8. And then if you keep your finger in the very last chapter on page 732, we'll be reading then from the 22nd chapter, verses 6 to 13. Felly yn gyntaf o'r bennod agoriadol. Ioan at y saith eglwys yn Asia, gras a thangnefedd I chwi, oddi wrth yr hwn sydd, ar hwn oedd, ar hwn sydd I ddod, ac oddi wrth y saith ysbryd sydd ger bron ei orsedd, ac oddi wrth Iesu Grist y tyst ffyddlon, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw a llywodraethwr brenhinoedd y ddeiar. I'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni, oddi wrth ein pechodau a'i waed, ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid I ddiw ei dad, iddo ef y bwrgogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wele,
a mae'n dyfod gyda'r cymylau, a bydd pob llygad yn ei weld, a rhai ei trywanodd, a bydd holl lwythau'r ddeiar yn gylaru o'i blegyd ef. Boed felly, amen. Mae fi yw alffa ac omega, medd yr arglwydd yw, yr hwn sydd, a'r hwn oedd, a'r hwn sydd i ddod, yr holl y lluog. And then we jump to the last chapter on page 732 and read from verses 6 to 13. Yna dywedodd yr angel wrthyf, dyma eiriau ffyddlon a gwir. Y mae'r arglwydd yw sy'n ysbrydoli'r proffwydi wedi anfon ei angel i ddangos i weision y pethau a mae'n rhaid iddynt ddigwydd ar fyrder. Ac wele, yr wyf yn dod yn fian, gwyn ei fyd y sawl sy'n cadw geiriau proffwydoliaeth y llyfr hwn. Mae fi, Ioan, yw'r un y glywodd ac y welodd y pethau hyn, ac wedi mi glywed a gweld syrthiais wrth draed yr angel a'i dangosodd i mi i'w addoli. Ond meddai wrthyf, paid, cydwas a thi o'i fi, ac ath gymrodir y proffwydi, ac ar rhai sy'n cadw geiriau y llyfr hwn, a ddola ddiw. Dywedodd wrthyf hefyd, paid y gosod geiriau'r proffwydoliaeth y llyfr hwn dan sel, oherwydd y mae'r amser yn agos. Yr anghyfiawn parhaed yn anghyfiawn, a'r aflan yn aflan, y cyfiawn parhaed i wneud cyfiawnder, a'r sanctaidd i fod yn sanctaidd. Wele, yr wyf yn dod yn fian am gwobr gyda mi i'w roi i bob un yn ôl ei weithredoedd. Mae fi yw alffa ac omega, y cyntaf a'r olaf, y dechrau a'r diwedd. Ychwaneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando hefyd o'i air. Ac fe unwn ni eto i ganu ein hael hemini sef 781. Geiriau Nantlais, ac wy'n gwybod am un sydd yn gyfarwydd iawn â Nantlais y bore yma, un o blant Bethan i Rydaman. Ac fe ganwn ni gyfieithiad 781 yn y dwys ddistawrwydd. Dywed air fy niw, tored dyleferydd sanctaidd ar fy ngliw, megis gardd ddyfradwy o aroglaen llawn, boed fy mywyd arglwydd, fore a ffrynhawn, 781.
Cyfle ni nawr I droi at ddiw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydwedd Ddiw. Ar glwyddain Duw, mae geiriau yr emyn a wedi ein harwain ni yn awr at orsedd gras mewn gweddi. Yn y dwys ddistawrwydd, dywed air fy niw, tored dyleferydd sanctaidd ar ein cliw. A dyna yw ein gweddi nawr wrth I ni droi at unwaith yn rhagor mewn gweddi. Ti, yr hwn sydd wedi ein creu a'n cynnal ni ar hyd y blynyddoedd. I ni'n dod at unwaith eto mewn gweddi yn cynnig ein mawl a'n diolch I ti. Diolch am dy ofal cyson drosom. Bob munud a phob awr o bob dydd yr wyt ti wedi bod gyda ni efallai ein bod ni yn aml yn anghofio amdana ti ac yn ceisio ffoi o ddafael di. Ond yr wyt ti yn cydio yno ni ac yn ein cynnal ni. We thank you for bringing us together this morning as one family of faith, for creating us as one family in Christ. And above all else, we thank you now for the blessings we receive as his people, as belonging to his church here on earth. Help us now to be more worthy of the name of being Christians, and for all the blessings that we receive from your hand. A diolchwn I ti am ymgeledd a nawdd yr Eglwys, a'i nawdd a'i nodded drosom ni. I ni wedi derbyn a phrofi'n helaeth iawn o fendithion dy law di. Ac I ni mawrygyd enw di y bore yma. Am I ti gofio amdano mewn modd mor gariadus ac ystyrlon. We come before you in praise and gratitude. We thank you for the influence of the scriptures on our lives, for the teaching and the preaching of Jesus. We thank you for the influence of others on us as well, perhaps parents and grandparents, school teachers and Sunday school teachers, those who have taught and guided us in your ways. We thank you for all who have nurtured us in the ways of truth and goodness. And may we be ever aware of our duty and responsibility, the responsibility placed on us as well, to do the same for others. I ni'n diolch I ti yn arbennig y bore yma am yr eglwys benodol hon, am ei chenhadaeth hi yng nghanol y ddinas fawr hon o Llundain. Bendithia ni nawr fel cynulleidfa y bobl a bendithia hefyd pregethiad y gair ble bynnag am ei pregethiad yr efengil y bore yma. Mewn nerth y bor efengil lawn iachawdwriaeth llawer iawn. We come before you as always confessing as well how many faults and failings. Our stubbornness, our selfishness so often, our readiness to follow our own agenda and our own plans instead of trusting in you and your word. Help us now this morning to realize and to accept your will and purpose in our lives. Thy will be done are the words of the Lord's Prayer we say and sing so often. Thy will be done on earth as it is in heaven. I ni'n cyflwyno pawb sydd mewn angen I ddofal y bore yma. We think of many in need this morning, many of our friends and fellow members here at Eglwys Gymraeg Canol Llundain. We think of the bereaved and especially this morning the family of Heilwen Longhurst, of Sian and Janet and their respective families in their loss now of a dearly loved and cherished mother and grandmother. And we thank you for her life and her witness, her long life and witness,
and for her partnership there with Ian and their faithfulness to this particular church throughout the years. And we pray for all who mourn. Mae rhyw rai yn profi rhyw alar a rhyw ofid bob awr o bob dydd. Ac i ni meddwl amdanyn nhw yn dyner y bore yma ac yn ei cyflwyno nhw i ti mewn gweddi. Ac wrth i ni nawr i weddio dros eraill fe gyflwyno ni ein hunain i ddofal. I ni'n gosod ein hunain yn dy law. Ac yn gofyn ar i ti ein harwain ni yn cyfarwyddo ni ym mhob peth. Bydd gyda ni nawr yn ystod yr oedfa hon a boed i ni deimlo dy bresenoldeb yn fyw ac yn real yn ein plith ni ac yn symud yn ein plith ni. A mae'n bod yn gofyn y cyfannid yn unrhyw heiddiant yn ni ein hunain, ond yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist ein ffrind a'n gwaredwr. Amen. Good morning and a warm welcome to you all. Croeso cynnes. Mae'n hyfryd cael gweld llawer o ffrindiau wedi ymuno efo ni bore yma. And warm welcome to you all. And to those who haven't been here before, do please come and join us for a cup of tea and a chat at the end of the service. Ond, croeso nôl ac yn hyfryd cael yn gwneudog yn ôl yn y pulpit ac yn arwen ni y bore yma. A bydd yn gwneudog efo ni y bore Sul nesaf hefyd. Diolch i ti, Will, am dy gyfraniad ar yr organ. There will be no evening service here this evening, and there will be no midweek service. So during August, we're just having a morning services only. Last week, I announced the sad news about the passing of a very dear member, Mrs. Hailwen Longhurst, that we have now more details of her funeral, and that her funeral will take place on Wednesday, the 31st of August.
There'll be a crematorium service in the morning. However, the memorial service to follow that will be here at 1:30 in Castle Street. So that is on Wednesday, the 31st of August. So there's a warm welcome to anybody to join the memorial service. Now we'll come around to do the collection and hopefully see you downstairs. Roddion a ddagwn i ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysonodd stwr, yn llawen a gnawn a'n haddinet anghyd, i ddwyn a'n tystiolaeth i ti yn y byd. Ac fe unwn ni eto i ganu un o addasiadau celfydd Edmund Pris o'r Salme, 120. 120, disgwyliaf o'r mynyddoedd draw, ble daw i'm help o llysgar. Yr arglwydd rydd i'n gymorth gref, hwn a wnaeth nef a deiar. Yr ion ath geidw rhag pob drwg a rhag pob cilwg anfad. Cai fynd y dyfod byth yn rhwydd. Yr arglwydd fydd dy geidwad, 120.
Mae fi yw'r alpha ac omega, y cyntaf a'r olaf, a dechrau a'r diwedd. I am the alpha and omega, the first and last, the beginning and the end. Yna geiriau nes i ddarllen o'r benod agoriadol a'r benod clo hefyd o lyfr datguddiad. Ac fel y gwyddoch, rhai ohonoch chi, dwi'n siŵr, dwi wedi ddychwelyd o'm gwyliau yng Ngwlad Groeg. A thref hyfryd o enw Lindos yma rai, wy'n gweld yn y gynulleidfa yn gyfarwydd iawn â Lindos, and have fond memories of Lindos, some here in the congregation this morning, I know. And while I was away on holiday, I had a chance to practice the very little, I hasten to add, of Greek that I can speak. And it wasn't so much New Testament Greek, but modern day Greek. But the words Alpha and Omega, I'm sure, are familiar to us all, aren't they? The first and last letters of the Greek alphabet. And we hear of the alpha male, don't we, in the context of the wild animals. The leader and king of the pack, as it were. And here we have reference to Jesus as the Alpha and Omega, the beginning and end, the first and the last. Dwy ran yn unig sydd ymregaeth y bore yma, a dim ond dau ben felly. You see what I'm doing? 2 headings. I'm easing you in gently on my first Sunday back. You might have 10 by the end of next month. 2 headings. To consider, firstly, in which way does Jesus represent the Alpha and Omega in his own life, in his own existence? And then to consider what we can learn from making Jesus the Alpha and Omega in our own lives as well. Felly'n gyntaf, ym mha ffordd mae Iesu yn cynrychioli yr Alpha a'r Omega yn ei fywyd ei hun. Nawr, roedd y gair alpha, wrth gwrs, yn cael ei ddefnyddio gan yr Hebreaid i ddynodi y gorau yn union fel i ni yn defnyddio'r lythyren A, yn defnyddio the A team, or the A list, and the A group, the best, the first. And Jesus is referred to by many different titles in scriptures, isn't he? As a prophet, as a priest, as a king, a lord, a brother, a friend, and call him by whichever name you will. He's the Alpha in each case, isn't he? The first, the main man in every case, the King of Kings and Lord of Lords. Remember the chorus, the great chorus in the Messiah? The ever faithful brother, the friend who never forsakes you. Os taw Iesu yw adeiladwr ei eglwys, sy'n ni'n cael cyfeiriadau fel yn y Beibl, ynddo fe? Fe yw prif adeiladwr, y cyntaf. Fel bugail i defed, fe yw'r bugail mawr, pen bugail y defaid. Fel conglfaen, fe yw prif conglfaen i eglwys. Os tynnwch chi y gonglfaen allan o unrhyw adeiladwaith, wel beth sydd â chi? Chi'n agored i fethiant ac i ddistryw wedyn ni. Mae distryw yn bawn o ddilyn os tynnwch chi'r gonglfaen allan o'r cyfan. Does dim ots pa deitl neu enw y roddwch chi ar Iesu. Fe yw'r alpha ym mhob achos, yn diwe, y cyntaf, bob tro. And although he's the Alpha, he is also the Omega, the last. There's a world of difference between the Alpha and a world of distance as well between the Alpha of Jesus as God coming as a little innocent babe in Bethlehem. And then the Omega of Jesus suffering and dying on the cross of Calvary. But we must always remember that Bethlehem and Calvary are very close together, both geographically and theologically as well. Pidwch anghofio am Bethlehem a Chalfaria. Iesu Grist yw Alpha ac Omega
yr ysgrythurau hefyd, all the scriptures, the Alpha and Omega. A gorwch chi y Beibl nôl yn Genesis, fan hyn, reit ar ddechrau, i ni di darllen o ddatgyddiad, darllenwch chi'r Beibl a gorwch Genesis, ac fe welwch chi Iesu drwy lygad ffydd, ym mhopeth yn Genesis hefyd, addar ail. All the prophets of the Old Testament were leading and pointing and preparing the way for Jesus by prophet bards foretold. Dwi'n dyfynnu geiriau Pedr fardd yn aml yn ei emyn sy'n llwyddo i grisialu'r cyfan at ei gilydd, yn diwe, mor effeithiol. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen hyd yn oed, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig euog ddyn. Na chi ddweud mawr, yn dyfe. And in the New Testament, of course, in the New Testament we see Jesus in some way, form or shape, on every page, the constant theme of the New Testament permeating through every letter and word to be found in it from Alpha to Omega. Beth sydd ar ôl o'r efengyleg wedwch os tynnwch i Iesu Grist allan o'r cyfan? Dim byd o werth. Beth yw llythyrau Paul heb Iesu Grist yn ddyn nhw? Mae hyd yn oed geiriau clo y Beibl, geiriau ola'r Beibl yn datgan gras yr arglwydd Iesu fyddo gyda phawb. Neu yng ngeiriau Bible.net dwi'n gweddio a bydd pobl ddiw i gyd yn profi haelioni ryfeddol yr arglwydd Iesu. Yes, most definitely Jesus is the Alpha and Omega of the Scriptures. Jesus Christ is the Alpha and Omega of all being as well, of creation itself. If you try to put some kind of order on everything in existence, even before the Big Bang, cyn llunio'r byd, fel wedodd Pedr fardd, a cyn gosod hael, as people refer to the beginning of the universe itself, however, that came about. And what you have in a spiritual concept, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Iesu Grist yw Alpha ac Omega ein bodolaeth. A phan ddechreuwn ni sôn am dragwyddoldeb, di am i, am anfarwoldeb yr enaid, bod ni'n credu bod yr enaid yn byw am byth, the eternity of Christ, the Alpha and Omega, mae hynny'n holl gynhwysfawr yn diwe, ac yn holl gynhwysol. Mae Alpha ac Omega yn cynnwys popeth sydd i gael rhwng y ddwy lythyren yn diwe. Ac wrth reswm mae hynny'n dilyn felly pob gair sydd wedi cael ei sgrifennu eriod, pob meddwl sydd wedi dod i feddwl dyn a menyw eriod o'r blaen. Within the confines of these letters, Alpha and Omega, we have the basis and the ingredients, don't we, of every word that's ever been spoken, every word that's ever been written down, and all the thoughts which have ever been in the heads of men and women throughout the creation. Yes, I am the Alpha and Omega, says Jesus, the first and the last, the beginning and the end. And if we accept this as the truth, which I hope we do as Christian people, Christian believers, let's trust in this Alpha and Omega, and let's see what we can learn now from accepting Jesus as the Alpha and Omega in our own lives. That's my second point for you this morning. I ninne nawr sy'n arddel enw Iesu Grist fel gwaredwr ein bywydau ni, fel Cristnogion. Dyle Iesu Grist fod yr Alpha a'r Omega hefyd yn ein ymwneud ni ag eraill, y ffordd i ni'n ymwneud â phobl eraill. Dod i mi galon well pob dydd, a thras yn fodd i fyw, a boed i eraill trwy fi, adnabod cariad Duw. Na chi fraint, ydy fe? Anrhydedd, arswydus o beth? Yeah, that others
may know the love of God through us. Do they? All the time, every day? I can say, not in my case. And in following on from Eifion Wynne's words, Jesus should also be the Alpha and Omega in our everyday lives, in our purpose in life, in our guide and example as we travel along life's journey, its pilgrimage. Jesus Christ should also be the Alpha and Omega of our conversation with others. But, you know, it can be difficult at times, isn't it? It's not easy, and perhaps we may even feel a little embarrassed and awkward to talk about Jesus and God and religion in an everyday situation. Sometimes we might even feel that people will think we're religious nutters or something, yeah? That we're extremists. And it's sometimes a simple case that we're too shy, perhaps, about religious and spiritual things in a secular situation. Mae'n gallu bod yn anodd. Fe sonies i mewn pregaeth ychydig fisoedd nôl bellach, dwi'n credu. I mentioned in a sermon that my grandfather would often relate to the conversation around the canteen table on a Monday in Trostre Steelworks in Llanelli. My grandfather worked there for many years and my father, in fact, in Trostre as well. And you know, the conversation around the canteen tables on a Monday morning, break time and lunchtime, would be about the sermon the previous evening in chapel. You know, many of the workers in Trostre, they were deacons in the chapels in Llanelli, and faithful members in the surrounding areas, Trimsara and Pontedilles, a Penclawdd a llefydd fel 'na. Jubilee Young was still the minister in Sion, Llanelli. DJ Davies in Capel Als, Gwyndaf yn y Tabernacle. A bydde bobl yn sôn, gethon ni bregaeth arbennig nithwr. O Jubilee on ffom. Oedd canu mawr yn y capel nithwr. Yeah? Now, without looking through rose-coloured glasses, and I don't pretend for a minute that was the conversation on everyone's lips. Yes, there were people who'd never been to chapel before, not interested at all in things religious or things to do with the gospel. But it was on the lips of some. Na'r peth, ynddo fe? Oedd rhai yn sôn am y bregaeth. A wedyn ni soniodd dat ci fel bydde'r sgwrs yn lleihau a lleihau wrth i'r degawdau mynd yn ei blaen, o'r 50au, 60au, 70au, ac erbyn iddo fe ymddeol yn yr 80au, prin iawn oedd y sgwrs am y bregaeth yn noson cynt. Ond nhw ddim yn trafod. Yeah? Ydy'n sgwrs ni yn troi o gwmpas ar efengil a'i bethau? But what about simply inviting someone, sometimes, as I know some of you do, and thanks for doing, inviting someone to the fellowship and company of a Sunday service or even another social event like a Cymdeithas Pnawn Sadwrn or the Datganiad Organ. Do you know, you'll be surprised how many people out there are just waiting and seeking and yearning for something to fill the gap and the void in their lives. And they don't realize that it's here on offer. It's here on offer, freely given in the person of Jesus Christ in chapel on a Sunday. Ac wrth I ni nawr I ddod at ddiwedd yr haf petai, I ni'n dod at ddiwedd tymor y gwyliau a dechrau tymor newydd o waith. Ein braint ni, bob yr un ohonom ni, yw I dderbyn yn helaeth o'r ddarpariaeth honno ar ein cyfer ni, ac I ddweud wrth eraill, na'r peth, I ddweud wrth eraill am olid anchwiliadwy ei ras ef. So, in looking forward now to a fresh start this coming September, let's bid farewell to the old and welcome in the new and place our trust and hope now and forevermore in the Alpha and Omega of Christ, a dechrau ar diwedd, a cyntaf ar olaf, a hynny gogoniant I enw tragwyddol. Amen.
Ac fe un o'n i nawr i ddyweddu ein hoedfa. Geiriau 375 o tyred un gwaredu Iesu da fel cynt y deithost ar dy newydd wedd, a'r drysau'n hau at raid a nofnus bla, a'i cadarnhau a nerthol air dy hedd. Llefara dy dangnefedd yma nawr, a dangos I ni greithiau da berth mawr. 375. Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Mae fi yw'r alpha a'r omega, medd yr arglwydd yw yr hwn sydd, ar hwn oedd, ar hwn sydd I ddod, yr holl y lluog. Ac yn awr bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad yw, a chymdeithas yr ysbryd glân I aros gyda bob yr un ohonom ni, ac I weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.